Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni bak support uronyo langsung lang grupnyo ada je videonya bitruh lang grup AM si kurang bah 76 AM si kurang lah 76 ya ina 6 tumpuk udun ro awak PA doh nali lang grup yan alih tupit tapi hotel kalau tali nang pada jadi barakar kandung ada je betro videonya ondre bak grup AM si kurang dah 76 yang perlu tapi kayak uronyo naku persoalan edit fotolung hana bengeh macam cara dia edit edit dengan gambar dengan video kan hana perkara masalahnya hana perkara penting tayo kita dekem tersenyum yang bah penting fisik dan mental tayo tak akan pernah runtuh bahkan uronyo awaknya kan klik wate tabalahkeun justru awai awak PA tu sinalung awai awak PA tu kelung bijeh PKI awai awak PA tu kelun bijeh ate macam cara juga itu macam cara juga edit pertolong bagi long hana bengeh hai PA haram jadah ino pegah ke awak PA dibankan awak PA yang edit foto lu Musladinya awak dukung PA Cik Yoknya awak dukung PA Cik Nanya awak dukung PA akun top 5 nya awak dukung PA akun yang mengaku drawnya ya pegat akun yang mendukung ya pegat nalun panglima ya kan akun awak PA walaupun dimungki oleh awak PA ipegahkan na pada uronyo na telefon lu beklam nasinya na bula baik seperti nan awak adu domba nyan keun awak PA ibankeun sedangkan Musliadi kan awak PA awak dukung malim nyan keun dan Imran Aselo nyan keun kerjaan awaknya ilung hana pernah kuprugo PA haram jadahnya hana pernah kukumis bak PA haram jadahnya baik wate kukeun Pakan jet bak dikeun ke loncak kelak tan beuh tan pakan hani merumpok langsung menyausan kira tak berat bengeh kelung maka jiji deh urang-urang zalimnya urang pengkhianatnya pino deh pengkhianat si deh pengkhianat sudah pengkhianat jok tidak nyawa darah bangsa statusnya urusan awak masalah kepegahan Aceh merdekanya urusan awak kepegah belanya hanat pengaruhnya di pihak hanat pengaruhnya yang jelas yang ke awak kena tipe bangsa Aceh tipe rakyat Aceh yang kali purgun bangsa siap nyawang bangsa Aceh darah bangsa Aceh le kadu di atas rumpu mu Aceh punah hasil ke bangsa Aceh kan 16 tahun kali kadu raja ile kalau diduk ke gubernur, kalau dikuasai Acehnya oleh awak PA le. Lun urang bela mualim orang mati-matian lun bela mualim. So mentang yang menentang mualim berhadapan dengan lu. Tapi ke lun ikun sit. Duk nan ku bela si harjadahnya ti manaf ya. Tapi awak ti manafnya ikun ke lun. Ikun ke lun. Bijih PKI. Padahal awak dalam PA nya PKI. PKI ke PKI awak kah PKI. Haram jadah laknatullah. Betul videonya babak ti manaf. Nyo Cina ka pegah ke awak PA nya Abu Laut baik pengaruh Abu Laut nyo tanyo harus kam taboh draw nge mualim harus tak selamat mualim nya bak telefon kepla tak selamatkan panglima 2022 anak buah naib selamat bangsa naib selamat amanah naib selamat nyo tepor tadi darah bangsa yang kala dikrut dah hati-hati naib selamat selamat ji selamat pangkat ji selamat kekayaan ji selamat harta ji anak-anak syuhada yang kater pengalayan naik selamat karena dah turun ikut atas amanah naib selamat
Lo hana pengaruh le ngawak ka. Hai PA paling. Pakan karena kakak mulai menyo hana mulai lo. Karena katuk lo. Maka di ilun menyo katuk. Betul-betul katuk. Baik wate ka bangun ilun kakala. Hai PA laknatullah. Kakai apakah nyan Abu Leut awak PA? Le ka pelaku foto-foto lo nanya. Kakai ajino kai apakah ke awak PA? Sayang tat muallim. Sayang kat panglima harus tam saboh dro tanya dengan panglima Abu Leut ya sangat perlu ya untuk tam saboh dro dengan panglima untuk mahase buknya mahase pu kai mah ke kanam dah thon pu mahase dalai semah pengkhianat ikah na moden waktu semah pengkhianat lagi awak kahnya nyan ban ni le bek le sapu cang panah amban ni le. Maka di ilon set bukti-bukti Bandung. Awakkah keun kelon. Maka di ilon keun ka awakkah jina. Karena kakak keun kelon awakkah. Ilon ku putrang bak rakyat Aceh. Ku tunggu janji-janji awakkah. Ku protes awakkah but yang kena betul, jet betul. Kalau ku pegak pada orang supaya jet betul. PA-nya jet betul. KPA-nya jik betul ibu but sesuai dengan amanah. Tapi hana betul. Watai tak protes untuk but ke betul, itu nak tak tengok pukai mah. Hana pu pegah nyan kena APA-nya. Baklum. Munyo untuk